Ya, mari kita lihat artinya. Ya Bani Israila, wijanna Israel. Ya Bani Israel, wijanna Israel. Ulkuru, ngerangi. Ulkuru, ngerangi rampe-rampe. Nikmatiyallati an'amtu alaikum. Pappenya mekku. Iya pura. Wappenya mengen. Loriko. Ulkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Ngerangi rampe-rampe pappenya mekku. Iya pura. Wappenya mengen kau menang. Wa aufu biahdi. Nania pasukui menak janjiku. Wa aufu biahdi. Nania pasukui menak janjiku. Ufi bihadikum. Ufi bihadikum. Nania pasukui menak janjiku. No pasukur ko janjimu. Ufi bihadikum. No pasukurku janjimu. Wa iya ya fattakun. Nania iya nabawan mue tau tonga-tonga. Wa iya ya farhabun. Nania iya nabawan mue tau tonga-tonga. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima makum. Andrangnya taperi mana? Wa aminu andrangnya taperi mana? Bima anzaltu musaddiqan lima makum. Ia upaturunge akorange ia patongengi angkai dari sesemu. Ia upaturunge ko akorange ia patongengi angkai nari sesemu. Wala takunu awwala kafirin bi. Najak lalu mungka mula-mula maka pereki wikorit. Wala takunu awwala kafirin bi. Najak lalu mungka mula-mula maka pereki wikoritu. Wala tashtaru ayati samanan qalila. Ajato mupasi sapi ayayaku nasaba angka cede. Wala tashtaru ayati samanan qalila. Ajato mupasi sapi ayayaki nasaba samanan qalila angka cede. Wa iya ya fattakun. Nani iya nabawan pada munroi takwa. Wa iya ya fattakun. Nani iya nabawan pada munroi takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu peringatan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Nah betuangi guru takwisanya Bani Israel. Ya dari itu Yahudi. Ya kaum Yahudi. Ya kaum Yahudi. Ya wijanna umat Nabi Musa. Ya umat Nabi Musa. Kemudian dari keturunan Yakub. Ya. Mage nelorang yang ngerang papanya menep Allah Ta'ala. Ya padamu ini umat Nabi Muhammad. Ada orang yang Allah Ta'ala selalu diingat papanya menep Allah Ta'ala. Magini orang yang ngerap papanya menep Allah Ta'ala serikom mengisukuruki. Ya, nah sebab mereka tahu pada kunal lebih papanya menep Allah Ta'ala. Aga contohnya. Angkat tu papanya menep Allah Ta'ala biasa lupai. Namo matindroki angkat tu yero 24 jam dia nang kenapa tu yero? Kapan putus? Rasa ki. Agero mana pesa? Ya, mana pesa ki. Cede bawa kuro buntu-buntu cede na peserta para salama.
Iku sesak napas tapi biasa ke sesak napas. Biasa kayak sesak napas. Weh, liwa sesata. Silada ki manyawa. Ye kon kata poso. Tita dari kon kata poso, liwa sesana itu. Biasa ki minta toposo kan? Biasa ki. Liwa sesana itu tahu itu. Masih saki dari koposo ki. Mata tongi dele makanja anya mata. Tudangi dele makanja. Matindro ki dele makanja. Titi ki dele makanja. Deka kenyaman. Makai neloring pungalate pakanjaki. Ini nari ko dena kana ki poso. Dena kana ki sasa napas syukur ladaki. Ya, syukur ladaki. Napi cidi, napas saya. Ye, oksigen ke sana. Itu oksigen itu nari kalau ke rumah sakit angkat tukoro. Nari ki patamai oko inga okoro inga cedero, tuli rede oksigen itu maka solelina. Ya, maka solelina itu. Jadi idi mana ki aja nari kosia asiaki mak japaki man napas ki makanja tudang makanja para saat syukur ladaki. Pia kecarata syukur asap aja nih. Pakanjaki sampajata pamege sujuta. Pamege sujud sampaja sunata tanda maka deki syukuruki. Ya syukur ladaki di pungala tanah. Igana kasih tahu melo makanja napas na dina makanja. Ya, igana tahu. Pura kami te atau poso liwa sana. Iku waniwi dele lewe. Ya, matindo tunami. Ya, nalangga bang kalau kasiru liwa sana. Liwa sana. Makanya di mana kehadirin? Maka di pengalatan wa amma bini mati rabbika pahadis rampe-rampe papenya mana pengalatan. Nelori pengalatan rampe-rampe papenya mana. Supaya mumpu syukur kata syukuruki. Boleh ki bola tu ye. Masih dia kan makan nyamang ye. Makan nyamang jokaki. Ye pa mematu tapi nak dingin ni sesana ye. Narik kopat dia jeta. Tapi di mana Pak berjamaah? Ye pa matu tapi nak dingin maka dewe. Kanjana narik koto malala lo masih ji. Maka pi matu mapat di pe jeta. Kapa matu kepoki matu. Batana dilem jokena. Napi tu tapi nak dingin. Weh. Nyaman na pala nariko magalaki joka. Nyaman na nariko maga sanat dega padi no tuwe. Nyaman na nariko din dapat dia luruta. Maga nariko padi ni matu. Iba matu tapada ding itu nyaman nariko majapata nariko malasaki. Oleh karena itulah nariko majapaki rampe-rampe pape nyaman na pungala taala. Rampe-rampe yero pape nyaman kena weringi pungala taala. Ini salah satu iktibar narampe pungala taala kepada Bani Israel supaya narampe-rampe papenya mana pungala taala. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu muwaffiq wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.